Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jarčedola, iz Trčivoda došla da obiđe svoju jarancu Fatu i povela unuka, starinska žena, ne mere sjed gore na seći, nego sjela napod, poravnila, a kako ona sjede, tako je se onaj mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom vazda Nani sjedio u krilu. Kad je ono Nana Subija iz Samardžija došla u nas, namjestila sebi, prostrla se džadu i po njoj šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto, a bome i moje. Volila poravnit baš ko sad Galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci joj filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na siniji i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe jarance ili ona u kogode išao bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište, odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam, u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na dunjalku. Izvedem onog Galibinog malog na izvan, ko bajagi nešto da mu pokažem, ne bili jarance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni? A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti, dedo, ikad bio dijete? Bezbel da sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbel da jesam, koji svak. Pa ko bi bolan, dedo, nadio ime bebi Uzeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti, rekao, dijete, vrati u kuću i sjedi Nani u krilo. Tamo ti je najljepše. Thank you.